none ubwo ntabwo byaba bigiye kuba bibi cyane kuva Abarusiya bavuze ko bagiye kubyinjiramo. Vladimir Putin ubutegetsi bwe bumaze kwitegereza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukora n'akavuyo zikomeje gutera muri Asirazuba bwo hagati, cyane cyane kuri Iran. Amakuru aturuka indani muri Iran aremeza yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigitera intambwe ngo kigire imbere. Uburusiya buhamagaye byihuse cyane Washington ngo bahagarike icyo bise ubusazi bwabo, bahagarike ibyemezo byabo bitarimo gutekereza na gukeya, kuko ngo niba bitagenze gutyo Uburusiya ntabwo buraza kwihangana, buraza guhaguruka ngo bugire icyo bubikoraho ku rwego rukomeye. Uburusiya bumaze iminsi ishize cyangwa se mu minsi ishize bwagiye bugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikorwa byo gukorera kuri Iran ari ibikorwa bitanyuze mu mucyo, ari ibikorwa bitemewe, ndetse bagaragaza neza kenshi ko ibyo bikorwa bya Russia bya Vladimir Putin bishobora kuza nabyo muri kino gice, bitewe n'uko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo biri kurenga amategeko mpuzamahanga. Byose bikomeje kuba bibi cyane bitewe na Hormuz. Ndaje mbikubwire ubu se nimubwira ko ibi bigeri bigiye kuba nanone urundi rupfu kuri Donald Trump razemera uyu mugabo kamuhusha kenshira. Undi mugabo yarashe ku biro bya White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko ari umurashi watunguranye cyane kuri ibi biro bya President Donald Trump aho ngaho i Washington, nk'uko umwe mu banyamategeko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kubitangaza, akavuga uko ibintu byagenze i Washington DC kuri White House. Ibyo batari biteze nivyo byabaye. Ndabikubwira sibyo gusa, ndaza kukubwira Iran isebeje Amerika ngo no shot, nta kurasa kwabayeho. Abasare ba Amerika babwiwe neza ko amasaha yabo ari korerwa ku ntoki ku rwego rukomeye. Ni mu gihe nanone aho twakita Handala, ni nako bitwa sikwe tubita ko Handala Group n'aba hackers ba Iran bemeje ko bashobora gutangira kugenzura no gukurikirana abasirikari bose bashize ku rutonde ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba Marine, ngo barabazi neza aho bajya intambuko yabo, ngo kubwizo rero bari kubagenzura, bari kubakurikirana umwe ku wundi. Ashobora kugaragara ari umupfu masaha ari imbere nimba nta gikozwe ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabanye icyo Iran yise ubusazi n'ubuhubutsi kuri iki gihugu cya Leta Iran bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Handala Group ngira bizi neza cyane icyo bagomba gukora. Urwo n'urutonde rurerure cyane rw'abayobozi batandukanye b'abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Asirazuba bwo hagati bashobora guhura n'ishyano uruva gusenya ruturutse kuri Iran irimo kwihorera cyangwa se irimo kwihaneza ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyamerika bose muri rusange. Nyamara ngo ryatangazo bayo ryo gutegura za serikali nyinshi, ngo n'ubundi Amerika nago bari kuyibwira ngo Iran yisubiyeho, ahubwo akomeje bategure ko nta gisibya Iran igiye kuza kwishyura ku rwego rudasanzwe, igiye kuza guhangana mu buryo bukomeye, igiye gutera intambara izahora yicuzwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba Amerika ikoze iryo kosa. Reka nze kamwe ku kandi kubyavuzwe mbikubwire, mbinyuremo mereye ruhande, hanyuma unyemerere tujyane ku musozo. Kibanda umuhungu wa Kamanzi w'uruwande ngo aho ikaze nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese nk'uko bisanzwe ngo turebere hamwe ibirimo kuvugwa muri kano karere cyangwa se muri Asirazuba bwo hagati muri rusange, aho intambara ikomeje kubera Iran ihangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mnyemereye duhere ruhande turebera hamwe ibiri kuvugwa ndetse biri gutangazwa mu buryo bw'imbaraga bishobora gutera ubwoba cyangwa se kuzana irindi muka ku buryo bukomeye. Ni itangazo rya Iran ryavuze ko biteguye kurasa buri munyamerika wese muri kara karere. Amakuru Iran yashyize hanze yagaragaje ko itaraza kwihanganira abanyarwanda Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kuza muri kara karere. Iran igaragaza ko yiteguye guhangana n'ikibazo cyari cyo cyose, inaburira ko ingabo za Amerika zishobora guhura n'ibyago bitaziguye bitutse kuri Iran mu gihe batangiye kugaragara igitero gishya kuri Hormuz. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko zivuga ko zagose Hormuz, aho Hormuz agomba kuyirinda. Umuntu ufite amakuru aturuka mu gisirikare cya Iran yabwiye ibiro ntaramakuru za Pan Sinman ko inkongi y'umuriro ya mbere yamaze kwerekezwa ku mato menshi y'intambara ya Amerika mu mazi ya Hormuz, mu gihe bashaka gutera isataburenge binjira imbere muri aya mazi. Ubutumwa burimo inshamake: nta gisirikare cy'abanyamerika kizemererwa kunyura muri uyu muhora nta burenganzira bwa Iran, ntibizakunda. Iran irimo gushushanya umurongo utukura unyura muri imwe mu nzira ikomeye cyane ku isi inyuzwamo na petrol, Hormuz, aho ingabo za Amerika zagize ubwato zikaraswa. Amakuru avuga ko ingabo za Iran ya RGC ziteguye byuzuye kongera imbaraga
kandi ko zitazihanganira icyo bise igitutu cy'abanyamerika muri ako karere. Abayobozi bavuga ko ubwato bwari bwo bwose bwirengagiza aho Iran ihagaze bushobora kugira ingaruka zikomeye, bushobora guhura n'ingaruka zikomeye muri uyu munsi cyose mu gihe bateye intambwe. Ibivuze ko ubwato bwose bunyura muri ako gace bugomba kubona uburenganzira bwemewe n'igihugu bwatanzwe n'igihugu cya Iran cyangwa igisirikare cya RGC, uko ariho bonyine basha gutambuka bafite umutekano. Ubwato bwose bwo mu mazi bugerageza kunyura muri uyu muhora ubuzoro n'ikibazo gikomeye cya gisirikare aho Iran izaba irimo kwirwanaho. Agize bati ikinyuma hano nacyo kiragaragara. Barashaka kuvuga ko ibikorwa byabo ari ibikorwa by'ubugira neza bigamije gutegura inzira, ariko iyo isi yose iziko batangije intambara kuri twe. Abanyamerika benshi bavuga ko ari ibikorwa bibi cyane, ariko Trump n'ikipe ye bagomba kwemera iyi nkuru kandi bakanayemera neza. Iran ikomeza igira iti gukemura ikibazo bizatugiraho ingaruka yego, ariko umusaruro wa nyuma uzaba insinzi ikomeye, kuko uko igihe turushaho guhangana n'iki kibazo by'igihe kirekire niko turushaho kugerageza imbaraga zacu. Bazaza imbaraga zabo zose ariko bazatsindwa. Trump nta bushobozi na buke afite bwo gusubiza inyuma isaha imbere y'itariki 9 ya Esan cyangwa ngo ahindure neza uko ibintu bimeze. Iran yemeza ko yamaze kurasa amato y'abanyamerika kandi ko irimo gutegura izindi ngamba za gisirikare niba umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Uyu muburo nugarukira ku mato y'intambara gusa, ahubwo n'amato y'ubucuruzi n'amata atwara petrole arasabwa kwirinda kwambuka nta ruhushya bahawe. Ibi byongera ibyago ku masoko mpuzamahanga y'ubwikorezi n'ingufu ashingiye cyane cyane kuri inzano ya Hormuz, aho nyine bigira ingaruka ku musaruro. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran Major General Ali Abdullahi aratangaza ko ingabo z'amahanga zose zegereye umuhora zizaterwa. Avuga ko Iran izacunga neza kandi ikomeza umutekano w'umuyoboro w'amazi Hormuz mu buryo bwuzuye ingamba zikomeye ndetse n'ububasha bwo guhangana na Washington. Uwo muburo unagaragaza impinduka kuva ziri mu gukumira amato gukumira gushya kwashyizweho. Amerika yahakanye ibirego bya Iran byo gukubita ubwato bwabo mu buryo butaziguye, bavuga ko ari ikinyoma ndetse n'ubwo barahamye neza ko ntakigeze kiba. Ariko umuburo urasobanutse. Inzira y'ubucuruzi ya Hormuz ntabwo ngo ikiri inzira y'ubucuruzi gusa, ahubwo ni ahantu hashobora kubera intambara, kandi ikosa iryo ryose rishobora guteza ikibazo gikomeye ku isi byabaye guhangana kutoroshye. Ni mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivuga yuko bwa bwato bugira kuri 7 batsinze ari ubwato ngo bwari ingenzi cyane mu ngabo za RGC. Ubwivyo ngo Iran ikomeje guhomba kandi ibyo yiyemeje gukora ntabwo izigera bigeraho. N'abanyamerika bavuga gutyo, bavuga ko amaze kwitira rebinze bw'igisirikare cya Iran kiri gutsindwa. Ariko se none bikugenda gute kujyana ni Washington? Bamwe mu bantu bataramenyekana bakomeze gushaka kwivugana na Donald Trump. Ni insho igeza mu ya gatatu bagerageza kwivugana Donald Trump, nubwo rimwe na rimwe bitagerwaho, ariko baba babiteguye. N'ubu n'indi nshuro ibyapanze ko Donald Trump agomba guhitanwa. Bari bamupangiye, bapanze ko agomba gupfa. Gusa uko byagenze byatunguranye n'amagambo akomeye. Reka twumve uko batangaje icyabaye hariya kuri White House. Umwe mu bayobozi baho yagize icyo avuga ku bijyanye n'iki gikorwa cyabatunguye cyo kugerageza igitero cyo guhitana Donald Trump cyakabwe kuri White House mu buryo batari biteguye. Ati iki ni ikimenyetso cy'imbunda kirushaho kuba kibi. Abana bakozi bahuguwe mu kugenzura bashakisha buri munsi hafi y'inyubako ya White House kandi babonye imbunda igaragara. Ese bagabye igitero ku ruziniro mu buryo bwari bwo bwose? Ese byakozwe neza? Oya, ntabwo ariko byagenze. Ese hari indi mpamvu yo kwizera ko yatera amakenga uretse kuba wenda uyu munera afite imbunda ashaka kurasa Trump? Ibyo birahagije kuri jewe yego. Hanyuma se tuzi niba umwana yakubiswe n'uwamurashe kubw'impanuka mwana umupolisi? Nshobora kuvuga kandi tuzareka abaganga babisuzume, ariko ibyo nabonye byose bituma nemera kandi abashinzwe iperereza bemeza ko yakubiswe rwose n'ukekwa. Rero bwana Ken, uyu mugabo yagaragaye hafi y'ingoro ya White House, ariko ntabwo yabonetse. Nk'ibyo ntabwo ari ku butaka, ntabwo turi kure, turihuta cyane tumushakisha, ntabwo wenda turaza kutinda. Yarari hano mu kanya gato gashize. Ushobora kutubwira neza aho yagaragaye?
sinavuga neza ariko bari bamaze igihe gito bamukurikirana mbere yuko polisi ikora yambaye imyenda iza gutangira iperereza. Avuze ku byerekeye White House, narebeye mu mukwabo wabereye. Ese ari ikimenyetso cyerekana ko hari ikintu gikomeye yaragamije nko guhitana Trump? Oya, ibyo tuzabigeraho. Hari icyo wabwira abapolisi ubu? Ntabwo ndi mu mudendezo kugeza igihe tuzaba tugeze neza ku nsinzi. Ubwo kubwo aribwo bwose bw'itumanaho tuzavota. Nongeye mbivuga ubu ngubu. Nta vice perezida mu rugendo rw'imodoka igihe rwanyuraga mbere muri kano gace, nta mwategeza ko nawe yashobora kuba ari umwe mu bagomba kwatakwa. Ese aho birakekwa ko hari icyaha cyaba cyari kibasiriye abana gusa cyangwa n'umuyobozi? Simbizi neza, gusa wenda hashobora kugaragara neza cyane ko inshuro nyinshi bajya bagerageza ibikorwa nk'ibi. Ni ukuvuga ko abapolisi rero bacu bazatanga ubufasha bwose bushoboka kugira ngo tumenye impamvu ya kino cyaha cyabereye muri kano gace. Ese uzi ko ari umugabo cyangwa n'umugore? Oya, ntabwo mbizi, nta kintu nabivugaho muri aka kanya. Ibindi bibazo bibiri gusa mbwira numve. Ese utekereza ko ibishobora kuba bifitanye isano n'ibindi bikorwa biherutse kugaragara kuri ngurufu gushaka guhitana Donald Trump? Oya, ntabwo nshobora kubitekereza ko, ariko buri gihe icyambere turimo kugenzura aka gace kandi ahantu hose dorakora amasaha 24 iminsi 7 kuri 7. Niba byari byerekejwe kuri president cyangwa se bitamwerekejwe turaza kubimenya. Intwaro yabonetse ari intwaro. Ni intwaro ikomeye. N'amagambo yatangajwe bavuga kuri Donald Trump ndetse n'ibyabereye hafi y'ingoro ya White House, aho n'ubundi habonetse umuntu ari ufite imbunda ndetse akarasa amasasu yakomerekeje umwara. Gusa bikaba bitaramenyekana neza ninde waruje guhitana Donald Trump cyangwa se n'iki cye kimuzanye, nimba atari kumwitana bye yimuzanye, byagenze gute muri ako gace, ibi n'ibindi. Ibyo nibyo byatangajwe mu buryo bukomeye muri Leta Zunze za Amerika, mu gihe bivuga yuko hari igitero gikomeye cyane cyagabwe kuri White House. Ubwo tuza ku gitero cyo kuri White House, reka twikomereze n'iby'intambara. None ko byose bisa naho n'undi ari urugamba. Leta Zunze za Amerika zahakanye yuko ngo hari icyabarashweho, banavuga ko barashe ubwato bwa leta ya Iran. Iran irabasekiti mu babasazi mu babazima. Mwebwe ibyo mubeshya murabizi. Mujye ukarubanda mubeshya kweri. Iran isa niba nyumuza itemera neza ibyo Leta Zunze za Amerika ivuga. Iran ubu irimo kugerageza kugaragaza ibyabaye kuri Washington, igakana byimaze ibirego bya Amerika bivuga ko ingabo za Amerika zashenye ubwato bwinshi bwa Iran mu muhora wa Hormuz, imirwano ikomeye yabaye kuwa mbere masaha y'urukerera. Amakuru ya leta ya Iran avuga ko umuyobozi mukuru w'ingabo za Iran yanze ko inkuru ya Pentagon ibimpamo ayita impimbano, ashinja Washington ko yashyize agaragara inkuru z'ibinyoma ku rugamba mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu kigobe cy'inyanja cy'Abapersi. Uyu muyobozi utaravuzwe izina yararimo gusubiza ibyatangajwe n'ubuyobozi bukuru bwa Leta Zunze za Amerika, bwavugaga ko kajugujugu z'abanyamerika Apache zaturikije ubwato butandatu bwa Iran nyuma y'ibyo abategetsi b'Amerika bitaga ibitero bya misile drone n'ubwato bunini muri Hormuz. Igisubizo cya Tehran cyari gisobanutse neza. Bivugwa ko kubijyanye no kuhoroheka ubwato bwinshi bwa Iran ngari ikinyoma. Itangazo nta kintu na kimwe ryasize gisobanutse neza, ariko rishyiraho ubwoko bubiri butandukanye rwose bw'inkuru muri ibizabereye mu Hormuz. Kubera iki? Impamvu bizana inkuru ibiri zitandukanye nuko abanyamerika babihakana Iran, abanyamerika bemeza ko barashe kuri Iran, Iran ikabihakana. Kubera ko guhagarika imirwano zamaze gusa nkaho bishyizwe mu kaga gakomeye, intambara yo gutangaza amakuru ngo niyo iri kujya mbere, cyangwa se nayo irimo kuba mu byifashishwa cyane muri kino gihe cy'intambara. Niba inkuru ya Amerika ari ukuri, ingabo za Amerika na Iran zamaze kurasana i Hormuz, niyo kandi bivugwa na Iran ari ukuri, nanone Washington ishobora kuba irimo gutegura inkuru y'izamuka ry'intambara nyuma y'uko itangaje ibinyoma kugira igaragaze neza yuko nyine wenda igitero kindi cyaza kuba cyaba kigiturutse kuri Iran yashakaga kwihorera ubwato bwayo, nyine bagaragaza impamvu yo kuba umurwano wawe ugiye gukomereza muri Hormuz. Ibi rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba muri uyu muhora Hormuz kije gitunguranye. Nyuma ariko Leta Zunze za Amerika nazo zikagaragaza neza cyane ko Iran nayo ngo irimo guhomba, ahubwo ikihagararaho irimo guhombitse. Iran irimo gutakaza buri gihe kandi nta mbaraga bafite, n'igisike cyo mazi bafite, ubwo ibyo ngo Hormuz agomba kuyifungura byange bikunde.
icyo batazi nuko Handara irimo kubakurikirana. Ni itsinda ry'aba hackers muri leta ya Iran bavuze bakurikirana uwitwa umunyamerika wese muri Burasirazuba bwo hagati by'umwihariko muri kariya gace kegereye ikigo cya PRC, ku buryo abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora guhura n'isanganya rikomeye muri aya mazi yo muri kano karere mu gihe byaba bikomeye cyangwa se mu gihe ibyago byaba byongereye kuri bo byaba biturutse kuri Handara. Ni itsinda ry'aba hackers bakora ibijyanye no gutata indege ifitanye isano na Iran, ivuga ko ryinjiye mu mutima w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika none zigana mu mazi mu kigo cya PRC. Itsinda rizwi ku izina rya Handara rivuga ko ryabonye kandi rigashyira ahagaragara amazina y'abasirikari bakuru 400 ba Amerika bashinzwe ingabo zigana mu mazi bari muri ako karere. Mu butumwa buteye ubwoba itsinda ryita ko rikora igikorwa cyo kuburizamo rikanaburira ko buri rujya n'uruza rw'ingabo za Amerika barimo kurureba. Rivuga ko ubutumwa bwoherejwe kuri telefone z'abasirikari bari muri kara karere ko mu kigobe mu nyanja, buri wese yabuhawe ubutumwa kuri telefone ye. Handara ivuga ko gusohora amakuru kuri ibi ngibi bigaragaza neza ko ari igitero gikomeye cyane kuri bano banyamapeti, abashinzwe ibikorwa n'abakozi b'ingenzi cyane n'abakomeza kurinda ubwato, bigatera impungenge zikomeye ku mutekano w'ibikorwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Handara uyu mutwe uvuga ko itsinda ryawo rifite amaso mu mato ya Amerika rikurikirana ingendo mu gihe nyacyo mu kigo cya PRC. Iyo byemejwe bashobora guhita baburizamo gahunda yabo ku buryo bakinjira mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika mu buryo buteye ubwoba mu buryo bwa vuba. Aba hackers b'amayeri barengaho bagatanga nanone iterabwoba ry'urupfu n'isenyuka, banaburira ko nta shingiro cyangwa se ihuriro rishobora gutanga uburinzi kuri aba basirikari, kandi ugatanga ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere, bigaragaza icyiciro gishya cy'imirwano ishobora kuba. Imvugo igaragaza ukwiyongera gukomeye kuva ku butasi bwo kuri internet kugeza ku ntambara yo mu ntekerezo no ku ntambara yo kuri tere. Handara ivuga kandi ko yinjiriye ku cyambu cya Fujairah muri UAE ikuramo inyandiko zisaga 430 zijyanye n'ubwikorezi bw'ubwato bitewe n'imari inyuzwa muri ubwo bwato. Itsinda rivuga ko amakuru yakoreshejwe mu gushyigikira ibitero byibasiriye kariya karere bigatera ubwoba ibitero nanone bishobora kwibasira ikoranabuhanga ryabo. Mbere yaho nanone ku ya 2 Gicurasi Handara yavuze ko yafashe ubutumwa bugufi bugera ku 150 bwahoze ari abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo nka Robert Malley ndetse n'ubutumwa bw'ibanga bwe. Iri tsinda rimwita umuhanga mu z'amateka y'ibihano kandi ivuga ko amakuru ubu aboneka ku mugaragaro. Ukutubahiriza amategeko kwagura ibikorwa zo kwamamaza kuri internet amakuru y'ibanga kuva ku ntego za gisirikare kujya ku banyapolitiki ni ibikorwa biremeye. Gusa nta cyemezo cyihutirwa cyatanzwe n'abayobozi ba Amerika ku gipimo cyangwa se ukuri kw'ibyatangajwe na Handara niba koko ibyo Handara yavuze ari amakuru ya nyayo kuri bano basirikari. Ariko bisa nkaho umuntu yabyemeza by'igice, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'impinduka zikomeye z'ubutasi bwa leta ya Iran ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo Iran yabimo kubakurikirana umunsi ku wundi. Ikibazo ni ukumenya niba iki gitero cy'ikoranabuhanga kizatera imirwano iteje akaga cyane mu nyanja cyangwa se bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishya ubwoba izo na Israel bakabona gukomeza kugaba igitero kuri Iran. Bitakunda byazanira irimbuka riremereye abasirikare benshi b'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabivamo bakigendera bavuye muri ako karere babonye neza ko ibintu bikomeye ko Iran ifite ubutasi buhambaye, ifite amakuru akomeye ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba bahitamo kwigendera baretse ibikorwa by'imirwano muri izo nzira. Tugarutse nanone ku bindi bivugwa, Donald Trump amenye ko Vladimir Putin ari gukurikirana ibyo mu Burasirazuba bwo hagati abyitayeho cyane nkwitegura gutanga umusada kuri Iran. Ibi ngibi ashobora kubyumva cyangwa se ngo ntabyumve, ariko niko kuri. Nkuko bitangazwa, nkuko bivugwa, Urusiya busa naho kujya ku ntego nshyashya. N'amakuru by'Urusiya TASS nkuko bitangaza, Urusiya bwagaragaje ko ari gahunda nshya yo gushyiraho ahantu hatari intwaro zangiza, bigaragaza ko hari intambwe nshya ya diplomasi muri karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Gahunda y'Urusiya yo kwibanda ku Burasirazuba bwo hagati mu gihe cy'intambara ikorera muri Iran nkuko byagaragajwe muri raporo yasohotse ku ya 3 Gicurasi, zigaragaza ibitekerezo bishya bya Moscow. Ibi byatangajwe n'intumwa y'Uburusiya mu miryango mpuzamahanga Vienne, Mikhail Ulyanyov, wagaragaje icyo cyifuzo n'ingaruka zacyo mu bitekerezo biherutse gutangazwa nawe. Urusiya bwashyize ahagaragara Israel ubwo ngirimo kurwana muri na Iran kubera gahunda ya kirimbuza Iran, bwerekana icyo Moscow ibona nk'ibipimo bibiri mu rwego rw'umutekano mu karere.
uwo muyobozi w'Uburusiya yavuze ku birego bimaze igihe kinini bivugwa ko Israel ifite intwaro za kirimbuzi mu ibanga, bituma habaho kwibaza ku bijyanye no kwanga kwinjirirwa cyangwa se kwinjira mu masezerano yo kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi mu gihe yiteze ko abandi bayubahiriza. Umufasha wa Putin Mikhail ati nyine avuga kuri ibikorwa bya leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ngo baziza Iran ko bigiye gutunga intwaro za kirimbuzi, mu gihe Israel nayo ivugwaho ko bitunze intwaro za kirimbuzi nyama ikanga kwinjira mu muryango ugenzura izi ngufu za kirimbuzi ngo ze gukwirakwira mu isi. Hakibazwa uburyo noneho akibazwa uburyo leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bakitega kuri Iran icyo twakita kudatunga intwaro za kirimbuzi no kwinjira mu muryango ugenzura imbaraga za kirimbuzi, mu gihe Israel yo itabikozwa. Kuri Amerika na Israel bakumva bashaka ibi ariko badashaka kugira ngo ibyo bimenyekane. Mikhail Ulyanov yagize ati igitekerezo cyo gushyiraho agace katagira ibitero bya kirimbuzi muri Asia bwo hagati kizakomeza kuba ku murongo mpuzamahanga kugeza igihe kizaba cyarangiriye neza. Ati birashoboka ko Uburusiya buzazana ingamba nshya kuri iki kibazo mu gihe bibaye ngombwa. Ati Israel iramagana byimazeyo igitekerezo cyo kwinjira mu masezerano yo kugabanya ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi, ariko muri icyo gihe bagasaba ibindi bihugu byo mu karere kubahiriza amasezerano byuzuye. Kuri Mikhail ati muri iki gihe barasaba ibindi bihugu kubahiriza aya masezerano mu buryo bwuzuye, nyamara Israel yo iyatera ishoti ikanga kuyemera, ikanga kuyashyira mu bikorwa, ikanga kugaragaza neza ko hari ikintu gikomeye cyane cyo kwitaho mu gihe bitega ku bandi kucyitaho. Ibi rero bakabona neza ko biteye impungenge kandi ari ibikorwa byo kwamaganira kure, cyane cyane nyine bibamutse bije muri ubwo buryo bwo kwamagana cyangwa se kutagaciro imbaraga z'abandi bo ubwabo baha agaciro izabo, cyangwa se bakikweka bakihisha bagakora imbaraga za kirimbuzi abandi bagerageza kuzikora no bakabataka. Wa mugani wa Arigaci atariko nimba leta zimwe za Amerika zivuga ko intwaro za kirimbuzi ari mbi, tubyemere ko ari mbi, kuki leta zimwe za Amerika zikomeza gutunga intwaro za kirimbuzi kandi ari mbi? Bivuze iki nimba intwaro ari mbi? Kuki batazireka nkuko natwe tugomba kuzireka? Kuki bumva ko abandi batatunga intwaro za kirimbuzi ariko bakazigumana? Igikorwa kije nyuma y'iminsi mike Iran ihawe icyo benshi muri Tehran bita insinzi ya kirimbuzi, umuryango w'abibumbye bikongera imbaraga zayo mufatanye mu na diplomasi ku rwego rw'isi. Ni insinzi gute rero icyo bita insinzi? Victory achieved, insinzi ya kirimbuzi. Mu gihe cy'intambara ihagaze hagati ya Amerika na Iran na Israel, umuryango w'abibumbye igihe gikomeye cya diplomasi cyaragaragaye kuri Tehran. Iran yatoye nk'umwe mu baperezida bagize akanama kasuzuma amasezerano yo kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi, bikaba byarayihaye uruhare rukomeye mu bikorwa byayo. Iran yatowe n'umuryango udafite aho ubogamiye uhagarariye ibihugu 121 kandi ukomeje gushyigikira ibihugu biharanira ko habo gahunda nziza ku isi mu bijyanye na kirimbuzi. Nam ivuga ko ihagarariye intwaro za kirimbuzi nyazo n'uburenganzira bwo kugira ikoranabuhanga rya kirimbuzi mu mahoro. Ishimangira igitekerezo kimaze igihe kinini ubujyanye n'ubusugi bw'intwaro za kirimbuzi. Iki cyemezo cyateje amakimbirane mu magambo n'intumwa za Amerika nk'uko Iran International bivuga, cyahinduye amakimbirane ya diplomasi. Intumwa ya Amerika bivuga ko yatangiranye umujinya nyuma y'amatora, bigaragaza ko uburakari bwa Washington ku byavuye mu matora buhari. Intumwa ya Amerika yavuze ko ubutegetsi bwa Trump bwatunguwe cyane no kuba Iran yaratoranijwe, ivuga ko ibanye inshingano ari ikintu kidakwiriye ukurikije uko Washington ibibona. Intumwa ya Amerika kandi yavuze ko Iran yagaragaje ko yasuzuguye amasezerano nk'uko byatangajwe na Iran International, bikongera imbaraga mu magambo. Bamwe mu bafatanyabikorwa bafatanyije na Amerika barimo Australia na UAE basubiyemo iki kirego, berekana ko kunenga kutagarukira gusa ku ntumwa za Amerika, ahubwo nabo bamagana iki cyemezo. Ubwongereza, Ufaransa n'Ubudage byagaragaje impungenge nazo mu gihe Uburusiya bwanze kugerageza kwibanda kuri Iran, ahubwo bugaragaza ko hari amacakubiri hagati y'ibihugu bikomeye kuri iki kibazo, na Iran irakire ibyirimo birumvikana. Tekereza kugira ngo yarwanyaga umuntu we kugira ingufu za kirimbuzi, hanyuma mu kumurwanya akaza guterwa noneho kuba umwe mu bagenzura izo ngufu za kirimbuzi.
nta kintu wumvamo. Babivuze neza ko none icyo gihe za mbaraga za kirimbuzi watinyaga ko umuntu yatunga none bagiye kugiza igenzura wareba nabi bakakujeba kazi gukubitisha da. Intumwa ya Iran mu muryango w'abibumbye Reza Najafi yanze ibirego vya Amerika ko bidafite ishingiro kandi bishingiye kuri politiki, asubiza inyuma cyane kunenga kwa Washington. Intumwa ya Iran yanenze uburyarya bwa Amerika, yerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cyonyine cyakoresheje intwaro za kirimbuzi mu ntambara. Najafi yakomeje avuga ko Washington yakomeje kwagura intwaro zayo za kirimbuzi mu buryo bunyuranije n'amategeko ya NPT, ishinja Amerika kwirengagiza amategeko isaba abandi gukurikiza. Intumwa ya Iran kandi yanavuze ko Washington yakingiye ububiko bwa kirimbuzi bwa Israeli butatangajwe, ivuga ko politiki ya Amerika ikoresha amahame abiri mu karere kose, ku buryo nyine ngo bisa nkaho barimo kwibasira ibihugu bimwe bo bari kwikungaza kuri kirimbuzi. Dimona Complex niyo mashini ikomeye cyane ya kirimbuzi kandi ikora mu ibanga rikomeye. Impuguke zimaze igihe ziyibona nk'ikigo gikomeye cya kirimbuzi mu gihugu cya Israeli, ahantu hakunze kuvugwa ko ari inkingi gahunda ya Israeli yo gukoresha intwaro za kirimbuzi, nubwo Leta ya Israeli itigeze yemeza ku mugaragaro ko ifite izo ntwaro. Ikigo cya Dimona giherereye mu butayu bwa Negev, ni hafi ya kilometero 30 uvuye ku nyanja y'umunyu mu gihugu cya Israeli, ariko ubu kikaba ari mu gice cy'imirwano ishobora kuba cyangwa kwibasirwa cyane. Ivuga ku mugaragaro ko Dimona ari ikigo cy'ubushakashatsi kibanda ku bumenyi bwa kirimbuzi. Komeza inkuru yateguwe neza igapfobya urwego rwari rwose ruvuga ko hari ikintu gikomeye cya giseke cyagikorerwa muri Dimona, kubera ko Israeli itigeze isinya amasezerano yo kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi kandi igakomeza kujisha ku ngufu n'intwaro zayo za kirimbuzi. Iracyari hanze y'urwego rusanzwe rw'isi rwo kugenzurwa ku ntwaro. Kubera iyo mpamvu ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kugenzura intwaro za kirimbuzi IAEA cyagize kiti nta bubasha bwo kugenzura Dimona aherereye, bituma imwe mu nyubako zikomeye cyane ku isi idashobora kugenzurwa n'urwego rushinzwe imbaraga za kirimbuzi ku isi. Ariko bakifuza ko Iran ingufu zayo zajye zigenzurwa. Isivihani, Fordo, Netanzi tukaba duce tugenzurwa 100%. Ibi rero bakabona yuko ari ubusumbane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashaka kuzana. Trump ntabwo ibingibi benshi bimushimira. Perezida wa Amerika Trump na Putin baganiriye kuri telefone ku 29 Mata, urabyibuka mu ntambara yari maze iminsi bagana ku makimbirane ya Iran n'ikibazo cya Ukraine mu kiganiro cyamaze iminota yanga 90. Nubwo Trump na Putin baganiriye, Putin yatanze ubufasha ku kibazo cya kirimbuzi cya Iran, harimo n'ibitekerezo bijyanye na uranium ikungahayeho. Trump yasubije asaba Uburusiya kubanza kurangiza intambara muri Ukraine, agaragaza icyo ashyize imbere kuri icyo kibazo. Icyo kiganiro cyamaze iminota irenga 90 cyavuzwe n'umufasha wa perezida w'igihe kirekire Yuri Ushakov mu kinyabupfura cyinshi, kandi ati ibingibi byasaga nk'ikiganiro cy'ubucuruzi aho yibanzwe cyane cyane ku mutekano. Abayobozi bavuga ko bibanze cyane ku makimbirane akomeje kwiyongera muri Burasirazuba bwo hagati, cyane cyane kuri Iran. Mu kiganiro cyabo ku ya 29 Mata, Trump yagize ati navuze kuri Ukraine kandi navuze gato kuri Iran, navuze ku ngingo zitandukanye cyane cyane kuri Ukraine, kandi twajyanye ikiganiro cyiza cyane. Ndatekereza ko tugiye kubona igisubizo vuba, nizeye ko bizaba. Icyo nshaka nuko ndashaka kubona igisubizo kiboneka, nicyo dushaka rwose nta kindi. Ni Donald Trump wasubizaga amagambo y'abanyamakuru cyangwa se ibibazo yabazwaga, avuga ko na Putin baganiriye, kandi icyo baganiriye gikomeye cyane ari uburyo bwo kurangiza intambara muri Ukraine n'uburyo bwo kubona amahoro muri Iran. Amasezerano arashoboka, amasezerano ashobora gushyirwaho, icyo Iran itazi ariko we na Putin ngo baziranyeho. Nyamara Uburusiya busa nabwo bwagaragaje neza ko hari uruhande bahagazeho rutandukanye rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo benshi bavuga ngo kuguhuza kwabo uri kure cyane nk'ukwezi. Ariko Donald Trump bamwe babona neza ko ari we mushotoranye ukomeye, ndetse ibingi byatuma koko Uburusiya butanga imbaraga zabwo cyangwa se bwinjira mu buryo bukomeye muri ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se bwinjira muri buno bufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli, bakaba bababurizamo haba mu buryo bwa diplomasi haba no mu buryo bw'intambara, bakifashiriza igihugu cya Iran kandi barwanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyazanira igihombo gikomeye cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngitabibona neza ibya biri kujya mbere, izabibona byayibayeho, bya bindi bivuga ngo akabayicwende ni koga niyo koze ntigashyira ico. Ubwo rero bivuze neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizibonera umusaruro
wo gukomeza guhangana na Iran, bazabona ububi bwo gukomeza kurwana na Iran. Nanjye nti iminsi y'imbere izajya itubwira byinshi, dukomeze dutegereze ahari yenda intambara izarangira amahoro yongera aboneke, sibyo? Ndabashimiye, genda umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ugubwe neza. Shalom.